Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Di sini saya mau makan-makan lagi. Jangan bosan-bosan lihat saya makan-makan terus, teman-teman. Di sini menunya agak sederhana banget, teman-teman. Di sini menunya ada teri, jengkol, sambal hijau. Lalapnya ada kol sama lenca. Di sini juga ada kerupuk. Segitu doang menunya. Gak usah berlama-lama guys, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa guys, sebelum kita makan kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jengkolnya guys, mantep. Empuk banget. Mari teman-teman makan. Wah, ini pedas banget. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Gusti, nikmat. Wah. Waduh, mantap guys. Pedas. Wah, mantapnya banget. Pakai banget mantapnya guys. Wah.
Hmm. 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 Waduh, pedasnya nyeletit. Hmm. 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 Wah, mantap deh. Hmm. Hmm. Hmm.
Wow, mantap guys. Panas guys. Next video teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada